menya nibi. Waba uzi impamvu yatumye dinezoro zizimira kuri ino si ya rurema? Ni ukubera iki ubushyuhe bukomeje kwiyongera ku isi. Uko imyaka igenda iza niko ikoranabuhanga rigenda rifata indi sura. Abakiri bato usanga batakaza umwanya munini mu byuma by'ikoranabuhanga nka mudasobwa, televiziyo, telefone ndetse n'ibindi. Ese ni izihe ngaruka z'igihe kirekire bigira ku bakiri bato? Ikiremwa muntu gifite umushinga wo kohereza abantu ku mubumbe wa Mars mu rwego rwo gushakisha ubuzima nk'ubwo tubona ku isi. Imyubakire idasanzwe ya piramide zo mu Misiri mu binyejana byahashize, ubumenyi mu kubaka indege z'intambara z'akataraboneka n'amato y'intambara. Ubundi ibi by'ama generations byatangiranye n'amatelefone mobile aje. Urumva telefone mobile ya mbere igitangira gukoreshwa bahise bavuga first generation. Menya nibi ni ikiganiro kibumbatiye ubumenyi ku bintu binyuranye. Ubuzima, amajyambere, ibidukikije, umutekano n'ibindi. Kuri Radio Sarusi. The human body is a complex and wondrous living machine. Like any machine, our bodies are composed of smaller parts that work together. The various tasks that are performed each day, such as breathing, eating, and digesting food, and the movement of our blood, are performed by specialized structures known as organs. Radio Salus Ava, the best for you. Malaria is an infection that can be caused by a few different types of Plasmodium species, which are single-celled parasites that get spread around by mosquitoes. Once the Plasmodium gets into the bloodstream, it starts to infect and destroy mainly liver cells and red blood cells. New numbers released by the World Health Organization show worldwide the number of people dying from malaria has been cut in half. This is a critical issue in cancer because cancer cells do not obey or require normal signals for division. Nanjye ndabasuhuje mwese abakunzi ba Radio Sarusi. Uyu ni umwanya w'ikiganiro menya nibi cya Radio Sarusi. Ikiganiro kibageraho buri wa mbere saa 3 za nimugoroba, buri wa kane saa 3 n'igice za mu gitondo, ndetse no kuwa gatanu mu rukerera. The human body is a complex and wondrous living machine. Like any machine, our bodies Indwara ni kimwe mu byambura ubuzima umubare munini w'abatuye isi igitaraganya. Umushakashatsi mu by'indwara akaba umwarimu wa epidemiology mu gashami k'ubuzima muri kaminuza ya Columbia yitwa Stephen Morse. Agaragaza ko ku isi habarurwa amoko ya za virusi zitera ibibazo biritura ubuzima bw'ibinyabuzima biboneka hano ku isi akabakaba miliyoni imwe. Gusa 99.8% muri zo ntago zirabasha kuvumburwa neza. Amoko azwi agera ku bihumbi 200. Nyinshi muri izo virusi zitembera mu mwuka duhumeka buri munsi, izindi zicumbikiwe n'ibindi binyabuzima duturanye hano ku isi. Kola ivuga ko ku isi habarurwa indwara z'ibyorezo zikabakaba ibihumbi 100. Zihitana abantu umunsi ku munsi. Gusa Kola ikomeza ivuga ko izo ndwara nyinshi muri zo zigaragaje nyuma y'umwaka w'1960 cyane. Aha nibwo abantu benshi bari barayobotse kurya ibiryo bitunganyirizwa mu nganda. A group of misbehaving cells can cause the same kinds of problems in a body that a defective part would cause in any other type of machine. Ikigo cy'Abanyamerika gishinzwe kugenzura ibyorezo no kubikumira ari cyo Center for Disease Control and Prevention ndetse na Global HIV Statistics bagaragaza ko mu mwaka w'2017 abantu bagera kuri miliyoni 36.9 ku isi hose bari bafite ubwandu bw'agakoko ka sida. Miliyoni 1.8 muri bo bari bakiri abana. 25% muri aba bose ntawari uzi yuko afite iki cyorezo. Nk'abantu hari indwara nyinshi zidufata tutabizi, tugakeka ko tutarwaye nyamara turwaye. Kola yerekana ko umuntu umwe mu bantu 1000 aba afite uburwayi bw'icyorezo gikomeye runaka. ABC Health and Well-being igaragaza ko mu bantu 100 mwahura 95% muri bo bose byanze bikunze baba barwaye.
gusa bamwe bakaba batapfa kubimenya. Ikigo gishinzwe gukumira no gukurikirana ibibazo by'indwara ya kanseri cyitwa National Center Institute kigaragaza ko muri Amerika honyine mu mwaka w'ibihumbi 2018 abantu bagera kuri miliyoni imwe n'ibihumbi 735 na 350 bari barafashwe na kanseri. Abagera ku bihumbi 609 na 640 bose bagombaga gupfa kubera ko iyi kanseri yari yarabarenze. Are all similar in their overall appearance, even though their jobs are quite different. Just as the organs that they form are made of small. Ubu burwayi bwa kanseri buri mu byorezo byugarije isi ari nako bunaritura ubuzima bwa benshi mu bayituye. Ubu hatagize igikorwa byazagera mu mwaka w'ibihumbi 2030 iyi ndwara umubare w'abazaba bayirwaye mu isi wazaba warazamutse ukagera kuri miliyoni 23.6 mu isi yose. Nk'uko raporo y'agashami k'umuryango w'abibumbye gashinzwe gukora ubushakashatsi ku ndwara ya kanseri kabigaragaza. Aka gashami kitwa International Agency for Research on Cancer. Muri 2015 isi yahombye abantu benda kungana n'abatuye igihugu cya Afurika y'Epfo bose uyu munsi. Abo bageraga kuri miliyoni 56.4. Abo bose bazize indwara z'ibyorezo ziri hano mu isi. 68% by'abapfa hano mu isi bicwa n'indwara z'ibyorezo ariko zidahutiraho ahubwo zibamunga gake gake kugeza ubwo bashize mu mwuka. Bamwe bagapfa batazi n'indwara bazize. Bishoboka ko 95% koko twaba tugendana uburwayi tutazi tukibwira ko turi bazima. Nongere mbahe ikaze muri iki kiganiro menya nibi cy'uyu munsi kigaruka ku bubi bw'indwara zimwe na zimwe z'ibikatu zigaragara hano muri ino si dutuye. If a change occurs to the nucleotide sequence, it is like having the letters of a word changed. Negura iki kiganiro nifashishije raporo zitandukanye harimo iz'umuryango w'abibumbye, iz'ibigo bikurikiranira hafi indwara z'ibyorezo nka Center for Disease Control and Prevention, ABC Health and Wellbeing, n'inzobere zitandukanye ku byerekeranye n'indwara z'ibyorezo nka Dr. Stephen Morse. Hari n'izindi nyandiko z'agaciro nifashishije ntegura iki kiganiro. Kitwa menya nibi jya ukibategurira nitwa Christophe Uwizeye. Iyi ni Radio Sarusi, radio ya bose tugumane. New numbers released by the World Health Organization show worldwide the number of people dying from malaria has been cut in half. Malaria. Iyi ndwara yabimaze imyaka igera ku bihumbi 300 hano ku isi. Ahango bwa mbere ikaba yaragaragaye mu nyamaswa zo mu muryango wa muntu arizo ingagi, inguge n'inkende. Iyi ndwara ntago yibasira izo nyamaswa gusa ahubwo ishobora no gufata amoko amwe namwe yo mu nyamabere ndetse n'ubwoko bumwe na bumwe bw'inyoni. Hano ku mugabane wa Afrika, malaria yaba yarahigaragaje mu gihe cya mbere y'amateka cyangwa se prehistory period. Mu banyafrika bari bayituye icyo gihe. Aho hari mu gihe nanone wagenekiriza cyitwa Middle Age Stone. Ni hagati y'umwaka w'ibihumbi 280 n'ibihumbi 25 itambutse. Iyi ndwara kwandura kwayo iterwa n'udukoko two mu bwoko bwa Plasmodium. Turi mu ngeri eshanu. Ubwoko bwa mbere hari Plasmodium yitwa Falciparum. Ubu bumaze imyaka irenga ibihumbi 10. Utu dukoko twa Falciparum tukaba twaratangiye kugaragara cyane mu nyamaswa z'ingagi icyo gihe. Ubu nibuze abarwayi b'indwara ya malaria ku isi 50% muri bo baba barwaye indwara yatewe n'utu dukoko two mu bwoko bwa Plasmodium falciparum.
iyi ikaba yiganje cyane mu bihugu byo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Malaria iterwa n'utu dukoko ikaba ari nayo ihitana umubare munini mu isi cyane kurusha ubundi bwoko bune tugiye kubona hasi. Hari ubundi bwoko bwitwa Plasmodium vivax, yiganje cyane muri Aziya, muri Amerika y'Epfo ndetse n'uduce tumwe na tumwe twa Afurika. Hari ubundi bwoko bw'udukoko dutera malaria twitwa Plasmodium ovale. Utu dukoko tuvumburwa bwa mbere hari mu mwaka w'1914 n'umugabo witwaga Stefan mu Buhinde bwo hagati. Malaria itewe na Plasmodium ovale yiganje nanone muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara no mu bihugu nka Philippines, Indonesia hakunze kuba amashyamba menshi cyane no mu bindi bihugu nka Papua New Guinea n'ahandi. Hari utundi dukoko twitwa Plasmodium malaria. Mu mwaka w'1880 mu Faransa wari umuhanga cyane mu by'ubugenge waje no guhabwa igihembo cya Nobel yitwaga Alphonse Lavera. Niwe wabashije kuvumbura ubu bwoko bwa Plasmodium malaria. Utu dukoko dushobora kuba tumaze imyaka ikabakaba 2000 hano mu isi. Hasigaye ubundi bwoko bw'udukoko tubasha gutera malaria bukaba bwitwa Plasmodium knowles. Yiganje cyane mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Aziya. Utu dukoko twose tubasha gucumbikirwa tukanakwirakwizwa n'imibu y'ingore yo mu bwoko bwa Anopheles. Niyo mpamvu mu rwego rwo kwirinda ino ndwara badukangurira gukumira ahantu hose hacumbikira ino mibu, harimo ibihuru, ibiziba, ibidendezi, kandi nanone tukazirikana kurara mu nzitiramubu iteye umuti kugira ngo ya mibu yabashije kuduca muri humye ikinjira mu nzu taza kuturya igihe turyamye. Gusa imibu ibasha kuduteramo utu dukoko mvuze haruguru ni iyo mu bwoko bwa Anopheles, imibu y'ingore, kuko ari ibasha gucumbikira utu dukoko igihe tutaragera mu maraso ya muntu, kandi ikaba ari nayo idukwirakwiza. Sickle cell anemia lack this receptor, meaning that Plasmodium vivax can't get into their cells. In other words, having sickle cell anemia is genetically related to having Malaria kubera kwica umubare munini mu batuye isi, hari n'abayita umwami w'indwara zica abantu benshi mu duce duherereye hagati y'imirongo mibariro ya tropike ku isi. Ibi nanone byemezwa na Great Course Diary. Raporo y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ku isi yo muri 2017 yagaragaje ko abantu bagera kuri miliyoni 219 barwaye malaria icyo gihe ku isi. Muri abo abagera ku bihumbi 435 yarabahitanye. Ubu abakabakaba 90% bicwa n'iyi ndwara ya malaria ni Abanyafurika nk'uko Global Health Observatory data ibigaragaza. Hari umushakashatsi witwa Thomas de Michael yakoze ubushakashatsi bwimbitse kuri iyi ndwara ya malaria maze abushyira hanze mu mwaka w'2015. Muri ubu bushakashatsi bwe yavugaga ko malaria ari indwara yaba yarahekuye isi abantu benshi cyane kandi ikaba yaratangiye kubahitana kuva kera. Aha ni mu gihe umuntu yari akibera mu buzima bw'ishyamba ataramenya ibyo ari byo, ku buryo agendeye ku kigereranyo cy'abantu baba barabaye muri nosi bakaba miliyari 110, ngo malaria ubwayo yaba yarisasiye abagera kuri miliyari 50 zose muri abo miliyari 110 baba baratuye isi kugeza uyu munsi. Cancer is the result of a long process that begins when one of the cells in an organ or tissue becomes damaged or altered. Cancer, iyi ndwara yashinze umuzi ku isi kera cyane, nibuze yaba yaratangiye kugaragara mu mwaka w'1600 mbere ya Yezu Kristo. Ikigaragaza mu moko menshi kandi igafata ibice bitandukanye by'umubiri. Muri make iyi ndwara yitwa ko ari cancer igihe mu mubiri w'umuntu habaye ukwiyongera no gukura bidasanzwe by'uturemangingo tugize agace runaka k'umubiri. Gusa ibi ntago bipfa kuba. Muri rusange n'ubwo ingano y'abantu itandukanye, umuntu ashobora kuba yagira uturemangingo dukabakaba triyari 37.2. Ariko muri rusange ari naho hashobora kugaragara imibare igera kuri miliyari 100 z'uturemangingo bitewe n'ingano y'umuntu.
muri utu turemangingo kamwe gashobora kuba kangana na mikrometre 50 gusa ariko nanone byaterwa n'agace karimo. Ku munsi umubiri w'umuntu ushobora gukora uturemangingo miliyari 300 mu gihe haba hapfuye uturemangingo turi hagati ya miliyari 50 na miliyari 70. Utu tuba twapfuye tugasimbuzwa kubera gusaza. Muri make burya umubiri wawe ku munota wica uturemangingo tugera kuri miliyoni zigera kuri 300. Aho haba harimo uturemangingo tutagikenewe cyangwa dushaka gukora ibinyuranije n'amategeko umubiri watanze. Turacyari kumwe abakunzi ba Radio Sarusi n'abakunzi b'iki kiganiro muri rusange. Turi kuvuga ibi kuko ari nabyo bigiye kudufasha kumenya byinshi ku ndwara ya cancer. Iri turi umubare munini mu batuye isi. Igipimo cy'abifata kikaba gikomeje kugenda kizamuka kandi kigatera inkeke mu bihugu byinshi. In addition to the signals that normal cells receive telling them to divide, they are also told when to stop dividing. This prevents too many cells from being made. In fact, the cell division process is a highly ordered process. Ubu ku isi habarurwa amoko y'indwara ya cancer arenga 290. Kugira ngo umuntu arware kanseri mu mubiri we nuko umubiri we uba wagize uruhurirane rw'ingorane uturemangingo tw'umubiri tuba twaragize binyuze mu kwicagagura bidasanzwe bishingiye ku ruhererekane n'imibereho uwo muntu abayemo n'ibindi byinshi. Mu mwanya nigeze kuvuga ko umubiri ku munsi ushobora kwica uturemangingo dukabakaba miliyoni 300 mu gihe kingana n'umunota gusa. Utu ntago twicwa by'impanuka ahubwo dupfa kuko ari ngombwa. Hari utuba dushaka kurenga ku mabwiriza y'umubiri, utundi tukicwa kuko dushaje tukava mu nzira hakavuka utundi tugasimbura twa tundi. Niyo mpamvu iyo wagize igikomere ku mubiri ahantu runaka, iyo hakize hagezeho hagasibangana hagasigara hasa nk'uko hasaga cyangwa se hameze nk'uko hari hameze, iyo nta bindi bibazo byavutse cyane. Umubiri wacu hari uburyo bwiza uteyemo ku buryo utunyangingo twawo tubasha kwicagagura tukabyara utundi bisa kandi bihuje amakuru. Ibi kubibona biroroshye cyane. Uzarebe iyo ukomeretse ahari igikomere nyuma y'igihe gito uzasanga hatangiye gusibangana humye kandi yenda nta kintu na kimwe wometseho. Nta kundi biba byagenze. Nuko igihe wakomerekaga hari utunyangingo wari watakaje. Bityo kugira ngo hakire umubiri utegeka uturemangingo tuzima twasigaye hafi aho kwicagagura tukikoramo utundi kugira ngo tuzibe icyuho cy'utwahavuye igihe wakomerekaga. Mu by'ukuri nubwo utwo tunyangingo twakwigabanya ariko tugendera ku itegeko ry'uko niba kamwe kiciyemo ibice bibiri, igice kimwe kigomba kugenda gisa n'ikindi. Aha yewe n'ihanahana ry'amakuru ashingiye ku murage w'amaraso DNA rigomba kuba risa. Umuntu arwara kanseri ryari rero to do their job in a way that causes problems for the affected individual. In short, all cancers are thought to result from changes to DNA that alter critical genes and change the behavior of the affected cells. Ubundi umubiri ufite itegeko ryo kuba karemangingo kamwe nibuze kagomba kwicagaguramo utundi nibuze inshuro zitarenze 50. Gusa hari igihe biba mu mubiri uturemangingo tukaba twakwicamo utundi duce twinshi igihe tugomba gusimburana ariko tukabikora ku gipimo kidasanzwe. Aha bivuze ko dushobora kwikuba ku kigero cyo hejuru kirenze igipimo cyagenwe. Hari igihe dushobora kwigabanyamo utundi ariko ugasanga hari utwigabanije tugatwara amakuru adahuye naho dusanzwe mu mubiri. Iyo habayeho kwirema kuturemangingo tudahuje amakuru n'utundi dusanzwe mu mubiri, iki kiba ari ikintu kidasanzwe. Kenshi utu turemangingo dushobora kwikora tudahuje amakuru n'utundi dusanzwe mu mubiri, tuba duhuriye mu cyo nakwita ikimungu cyangwa se itsinda ry'uturemangingo dufite amakosa tudasa n'udusanzwe mu mubiri cyitwa tumor cell cyangwa se tumeur. Aha rero iyo icyo kibazo kibaye mu mubiri mu gace runaka hari itsinda ry'uturemangingo ryidubuye ariko ridahuje amakuru n'udusanzwe mu mubiri, uba waguye mu kaga ko kugira ikimungu cya kanseri.
bavuga ko kunywa itabi bitera kanseri. Aho uburyo bigenda, uriya mwotsi umuntu amira uba wuzuyemo ikinyabutabire cyitwa nikotine. Ikiyo kigeze mu mubiri cyane mu nzira z'ubuhumekero gishobora guteza ibibazo muri za nzira, maze uturemangingo twaho tugata umurongo muri kwa kwicamo ibice twikuba, tukaba twakora ibihuhwe bihuriye mu itsinda ritera kanseri rya tumor. Aha birumvikana utwo turemangingo tuba duhuriye muri iryo tsinda cyangwa se iryo zinga tuba dufite amakuru ahabanye n'ay'utundi turemangingo dusanzwe mu mubiri. Uko gukomeza kwitubura k'utwo turemangingo tudahuje amakuru n'udusanzwe mu mubiri bitewe n'icyo nakwita trouble cyangwa guta umurongo mu kwikura k'uturemangingo nitwo dutera kanseri. Ubwo tuba twabayemo ari ikindi kintu kidasanzwe mu mubiri tugatera kanseri. Aha birumvikana serire cyangwa se uturemangingo turi muri iryo tsinda rya tumor ziba zifite amakuru adasa n'izisanzwe mu mubiri. Bimwe mu bindi bitera zimwe muri kanseri zigaragara ku isi hari imirasire ya X, gukubitwa n'ibishashi by'ibinyabutabire radiation, kunywa alcohol nyinshi cyane, kubyibuha bidasanzwe, kurya nabi ni bimwe mu bitera indwara ya kanseri nanone. Aha ishingiro nyirizina ni uko ibi bituma imikorere y'umubiri ihungabana, maze rwa ruhererekane ndetse no kwikuba k'utunyangingo bikaba byata umurongo. Nuko ugasanga hari itsinda ry'uturemangingo ryigometse byakuriye mu gace runaka, ni mu bihaha, ni muri prostate, ni mu mwijima se. Nuko ugasanga iryo tsinda ry'utwo duserire cyangwa utwo turemangingo ryiremye ariko rifite amakuru ahabanye n'ay'umubiri usanganywe. Kandi dutangira haruguru nababwiye yuko uyu mubiri wacu ufite ubuhanga bwo kugira uturemangingo dusimburana uko tumwe dushaje cyangwa dupfuye, ariko uko gusimburana kwatwo kukagenda guhana amakuru asa n'utwari turiho mbere yuko dupfa. Gusa utu tuba duhuriye muri tumor itera kanseri tuba twariremye ku buryo budasanzwe, tugakurana defo yo kugira amakuru ahabanye n'ayo mubiri ufite. Kiba cyabaye kimungu mu mubiri, kanseri. Ubu indwara za kanseri zibasira benshi mu isi harimo kanseri y'amagufa, kanseri y'inkondo y'umura, kanseri y'ibihaha, kanseri y'amara, kanseri y'igifu, kanseri y'ubugabo bwo hasi mu gace ka prostate n'izindi nyinshi. Worldwide Cancer Statistics igaragaza ko ku isi mu mwaka w'2018 abantu bagera kuri miliyoni 17 hirya no hino bagaragaweho na kanseri. Ababarirwa muri miliyoni 9 muri bo bari abagabo, naho abagera kuri miliyoni 8 hafi n'ibihumbi 500 bari abagore, nk'uko World Cancer Data ibyerekana. Miliyoni 9 n'ibihumbi 600 muri bo bahitanywe n'iyo ndwara muri uwo mwaka wa 2018. 33% muri abo bahitanywe na kanseri muri 2018, kanseri zabishe zose zari ziturutse ku bibazo biterwa no kunywa itabi. Buri gitabi ni ribi kandi riteza ibibazo byinshi, yaba kurinywa cyangwa se ukunda kuba hafi y'abarinywa. Iyo ugeze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ukaganira n'umuntu umwe waho, ashobora kukubwira ko azi umuntu umwe urwaye kanseri cyangwa se akaba azi umuntu wahekuwe na kanseri mu gihe gito gishize. Muri 2018 abantu bagera kuri miliyoni 1 n'ibihumbi 735 na 350 muri Amerika bari bafite uburwayi bwa kanseri zinyuranye. Abagera ku bihumbi 609 na 640 muri bo bagomba gupfa kuko kanseri bafite yabarenze. Kanseri yibasiye cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni kanseri ifata amabere, ibihaha, ubugabo bwo hasi mu gace ka prostate, iy'uruhu n'izindi nyinshi.
ikibazo cy'indwara ya kanseri gikomeje gufata indi ntera ku buryo hadafashwe ingamba zikomeye na gahunda zo kugabanya ibyago byo kwibasirwa n'iyi ndwara, harimo kureka cyangwa kugabanya kunywa itabi, kwiyemeza kurya indyo ikwiriye, aha ndavuga indyo yuzuye, kwirinda kwangiza uruhu rwacu binyuze mu byo twisiga bidakwiriye, kwirinda kwangiza akayunguruzo k'izuba ariko ozone. Aha tugakumira ibyotsi twohereza mu kirere kuko ako twita akayunguruzo ka ozone kagizwe n'umwuka mu butabire ugizwe n'uduce dutatu twa oxygene O3. Uyu ukaba ari wo uyungurura imirasire iturutse ku zuba ibikakaye cyane ishobora kuba yahita iduhitana turamutse isi yacu idafubitswe n'aka kayunguruzo kagizwe n'uyu mwuka ugaragaramo uduce dutatu twa oxygene O3. Iyi ozone niyo ibasha kuyungurura imirasire mibi iturutse ku zuba. Iyi mirasire nari mbivuze haruguru ishobora kuduhitana cyangwa se ikaba yaduteza kanseri. Aka gace kabasha guhagarika iyo mirasire ibije ku isi ari mibi ntibashe kutugeraho. Ariko iyo twohereje ibyotsi bihumanya ikirere ibitabasha guhumekwa n'ibimera ngo ibi bimera bifata iyo CO2 cyangwa se gaze carbonique maze bitwoherereza umwuka mwiza duhumeka oxygene, ubashije kubicika ugakomeza gutumbagira mu kirere ukagera kuri ka kayunguruzo ka ozone, uragatobora ugahinguranya ukizamukira. Aho watoboye birumvikana ubuhangije yamareyo mabi aturutse ku zuba, ndavuga imirasire mibi iturutse ku zuba yibashije gutambuka, ari ku gipimo cyo hejuru yateza umubare utagira ingano mu batuye isi kurwara kanseri cyane y'uruhu. Kuko ayo mareyo yaba adasanzwe kandi uruhu rwacu rutayamenyereye, twaturemangingo twahoze tuvuga haruguru two mu ruhu twahita twivumbagatanya tugatangira kwitubura, ariko mu buryo bwa gisazi aribwo twatangira kugaragara dufite amakuru ahabanye n'ayo tundi mu mubiri. Ikindi nanone twagakwiriye gukora, tugomba kwihutira kujya kwa muganga igihe tugaragaweho uburwayi ubwo ari bwo bwose hakiri kare. Subiyemo, uburwayi ubwo ari bwo bwose. Mu gihe haba hatagize igikorwa, ikibazo cy'abarwara kanseri ku isi cyazazamuka kikagera kuri 23,600,000 n'ibihumbi 600 mu isi mu mwaka w'ibihumbi 2030. Abaturage isi yazahomba icyo gihe bangana n'abaturage bose batuye igihugu cya Taiwan uyu munsi. Wazaba ari umubare wo hejuru cyane. Iki kiganiro cyitwa Menya Nibi ni cya Radio Sarusi. Cancer is the result of a long process that begins when one of the cells in an organ or tissue becomes damaged or altered in a way that causes it to break free from the normal controls that allow our cells to work together in harmony. Munyemerere cy'uyu munsi tugihinira naho ubutaha tuganira byinshi ku zindi ndwara z'ibyorezo zikomeje kuritura umubare munini w'abatuye isi umunsi ku munsi. Njye bateguriye iki kiganiro kandi nkanakibagezaho nitwa Christophe Uwizeye. Iyi ni Radio Sarusi. Iki kiganiro ushobora kuzongera kucyumva unyuze kuri YouTube channel ya radio ariyo Radio Sarusi TV iri kuri YouTube. Tuzasubira ubutaha tuganira ku zindi ngingo nkuko bisanzwe. Iki kiganiro kibara akagaruka. Bihe byiza cyane kuri mwese. Kandi mukomeze gusoza umwaka neza wa 2018, bifuriza no kuzagira umwaka mushya muhire wa 2019. Mwakoze. Waba uzi impamvu yatumye dinezoro zizimira kuri ino si ya rurema? Ni ukubera iki ubushyuhe bukomeje kwiyongera ku isi? Uko imyaka igenda iza niko ikoranabuhanga rigenda rifata indi sura. Abakiri bato usanga batakaza umwanya munini mu byuma by'ikoranabuhanga nka mudasobwa, televiziyo, telefone ndetse n'ibindi. Ese ni izihe ngaruka z'igihe kirekire bigira ku bakiri bato? Ikiremwa muntu gifite umushinga wo kohereza abantu ku mubumbe wa Mars mu rwego rwo gushakisha ubuzima nk'ubwo tubona ku isi.
imyubakire idasanzwe ya piramide zo mu Misiri mu binyejana byahashize, ubumenyi mu kubaka indege z'intambara z'akataraboneka n'amato y'intambara. ubundi ibi by'ama generations byatangiranye n'amatelefone mobile aje. Urumva telefone mobile ya mbere igitangira gukoreshwa bahise bavuga first generation. Menya niba ni ikiganiro kibumbatiye ubumenyi ku bintu binyuranye, ubuzima, amajyambere, ibidukikije, umutekano n'ibindi. kuri Radio Sarusi.